Dan saya ucapkan saudaraku buat temu hadiah ini pun lenggah mawon ngambruk dari gini gue. Yo, dulur saking Bontoro gandeng saka Singo Rego Kandar yono. Yo cari jempol motornya Kandar buat dolanane Kiai Saman Dinan. Yo sing ada jolino pangindane. Yo wes jambon bayi bisa kan. Yo jeplek itu kan. Yo alon-alon wes oi wes pendekar gitu ayo ditoto lagi sehabi tak daya ditoto yo ojo disingkap diwas kinjandan gitu yo sing rapet wes oh kurang pebisan yo salaman Kandar karena dulur sama Bontoro lawan dulur bisa pada dulur yo yo dulur sama pojok gandeng dulur sama cambuk ulung Pak RT yo Pak RT ditoto kadai salaman ini ngabang kados aturane wasit kados toto tertipe nonton olahraga ayo Mas Tony yes yo ditoto pakai sekali Mas Tony sangkai sing apik oh wis esolah yo atur dhuwur ya yo wis sing tekan RT tak ada seberapa wes yo Mas Tony ditoto sing apik wes yo di tengahnya itu masih awasin yo ayo mana Pak Bobo yo yes yo yo dua kali kurang satu kali lagi ayo Mas Tony cari jompo motornya dia emang bawa mah udah cone yo wes yo Pak RT gandeng Mas Tony yo wes yo pilihan sih yo wih main bising dilapi karo anu tangan Mas Agus tangan karo
Roling wasit Wonten Mas Tanti Widodo ngaturami ngawaten sasono ugi Mas Agus saking Pintu Barat.